आता आमकां तर आमचे गोंयचो तर फोर्ट तर पळोवंक वयतलोय, वी आर बींग चार्ज्ड 100 रुपीज. आय डोंट नो वाय दीस एंट्री शूड बी देर. जरी तर आमकां तर गोंयकारांकूच तर ह्या गोंयचे फोर्ट पळोवपाक तर आमकां तर चार्ज लागता, जाल्यार कितें उपयोग? यू गो टू महाराष्ट्रा. You go to Maharashtra, even if you want to go there, not more than 10 rupees or 20 rupees they charge. आमचेच गोंयचो, आमच्याच टॅक्साचो पयसो मोडून आमी सरकाराक दिता आनी सरकार तो उजार करून तर दुसरे प्रायवेट पार्टीक दिता आनी आमकां टॅक्स लायता. वी डोंट एग्री विथ इट. आमच्या लोकांचे टॅक्स पेयर पयशे घेतल्या, मेंटेन केला, पयशे मोडले, ताका बरो चकाचक करून दिला, अँड नाव इट इज बीन हँडेड ओवर टू अ प्रायवेट पार्टी. Now the private party is charging anything that it wants, but they cannot do so. So there has to be a uniform price, whatever you want to charge as an entry fee. That is what it has to be, because when you charge differently, then it is a gross injustice and it is a malpractice for a consumer. Now as a tourist, it is definitely not a good way of treating someone just because he is coming to visit your place like Goa, you know.